turetete Mheshimiwa Mathenge twina mwakiria mangi twinamo ni undu ni athitangitwo na mabetia ati ni abunjire padlock atetheria andu mukandu-ini kana kanyeki-ini mabote ku access mai maria thirikari ya Kirinyaga itarenda andu manywe ko tukumretete muthenya umundi tondu athitangitwo na malicious damage na ni twakibota ku argue igoti-ini na ria murekereria no ni turakienda kumera aria me thutha wa mathitango maya yani executive ya county government ya Kirinyaga itongoritwo ni governor wa iguru ni turamenya ino ni ku follow up kana ni vindictive nature ya thirikari yo ni undu mheshimiwa ni arugamite na andu aria maimpinchaga governor iguru 2020 ndimatongoretie na turenda kumwira we shall meet her with the equal force that is necessary. We will not plead with anyone for justice to be dispensed. We will deal with the situation as they arise. Asante. Tutinatikira charges, twakimera tingitikira charges tondu ni twakiregana na charges ta isu. Tondu ngethi kuu ni kurora murango ni mubinge. Ngethi kuu ni kuigwa igwa mheshimiwa ugandu ni maranywa mai. Ngethi kuu ni kuona andu ni akenu ni undu wa mai mare maranywa. Ko ni tugitungana nake igoti-ini ni athie bariria arete aira make. Sisi tuko ngangari. Complainant ni governor wa iguru atongoretwe ni chief officer wa mai etagwa Peter niwe the complainant. Peter ni ku hold brief kana ni ku hold brief for governor wa iguru ni turamenya mwene cira no puppet na nikio ndirakigo mheshimiwa kiga Peter ni puppet and we are ready to meet them. Let them prepare for the trial. Andu amukandu-ini meguku na no mauge wega ati kithima kia mukandu-ini kenjiro na mbeca cia thirikari cia mwaka wa 2020 nginya mwaka wa 2021 na githima kiu kenjiro nigetha andu mothe makanyekire mwena mukandu-ini manywe mai gute marimi niguo ruria Mathenge athire akiwa mai amanywe andu manywe mai gute kuriba gukiuma thina gugituika ati Mathenge ati ni athuke kithima kiu no muthe ungithi kuma bithio nginya muthe kuma August mweri icio ciari aka mweri 15 nginya muthe uyu andu manywa mai kwi obo kithima-ini kiu koguo kithima kiu tiathukirio niguo ni kiathukirio kithima kiu gikuo Mathenge ugire mai manywe na ningi TV ni ngiuga atiriri kithima kiu kienjetwo na mbeca cia kanyeki-ini tiguo na ko cia kanyeki-ini andu mothe makanyeki manywe mai gute ndui gute marimi ni sawa riu tugo uguo Mathenge ni uma munyitio muthe atianga atinie kwobo mathima mandika maundu ku fani mari mu kwandika mamurekereria lakini tutibatereka uru tuga andu manywe mai ni tweka uru ni mugwitikira andu mothe makirenyaga mabenefit na mai matema akolibio. Asanteni sana maybe that's what I can say for kite guku igoti-ini tondu tugukite turugame no mwe witu MCA wa Baragwe Mathenge tondu ni akoretwo ena ihinda riritu mbere ni marendaga kumunyita last week no gukorwo tondu ndarari bakubi tondu ni aragithiite kurora maundu make ma personal kana maundu make we mwene riu ni kurari na mubango kubitukira thirikari ya county kumunyita Friday nigetha mamubingire Saturday na Sunday mamurete igoti-ini umuthi no guo gutina banika no undu uria kuri kuna mubango ungi muthenya wa Thursday kuria kikaro kia mbunge mamuingate mwaka mugima marete motion ya kumuingata mwaka mugima na kiria maramuingatira ni kindu gutari ni miario aritie Kagio na miario mumbunge kana MCA onange aria ena kuunja kamiteo ya powers itina powers cia kuingata mundu ena powers tu taringi ambunge mangirwira ku mbunge kana ringi mangisongoirana kana marumanire ku mbunge bau nibo mena powers no riu tondu ku mundu arama control kuria mari ta remote control riu nikio mareka uguo tondu riu nikio kesi eno irebeto ni political ni kesi ya gisiasa nigetha mone ni mabacia Mathenge mone ni mamubinyiriria no undu uyu twaurora tukona uthiete o thutha o binde ya impeachment o riria tamuthiru maimpichaga ngavana wa iguru na tondu ni nyina wa ciana na tondu ni tata wa ciana riu aroria Mathenge ndui Mathenge gutigwiakite no kuatetagira andu mabaragwe agatetera andu ma Kirinyaga agatetera andu mothe ma county ino
kuga thibitari itindawa kai mathenge abitiria ku nigetha riu acoke na kwanja guthukia muno ugu andu aya maruga mathenge ni amwikiire campaign na kira andu mathure minji na riu ni woyo arenda kumureta guku igoti-ini amuthondekere changes tondu changes icio ni ironekane ciage uteti acoke Thursday no marenda ati kuria gikaro kia mbunge mamuingate mwaka mugima na kwina nginya onda ya igoti ya kugiria makoro magicemania gikaro kiu na tondu twirutha ta mbunge gikaro kiu gitetio Thursday papaciri maingate mathenge noguo ngumera tutigwitikira tondu kwina itua ria igoti riria rimerite matige uguo na koro mathenge ni eretire igoti-ini ikuonania mathenge ni atiite watho onacio membunge onamo matie watho koro kwina onda yugite mathenge ndakathi kundu onamo matie watho tondu kuu ni kuire igoti iria twitaga na kithungu contempt of court na tumere uguo mareka kurari ma Uhuru wa Kenyatta kurari na Matiang'i riu macokete oba na riu nake bico na riu umuthi matiaragia koguo ibinda riao ni rita Wanjiku onane namo tondu tutiramkati ni wega